Građani Šida i okolnih mesta, njih 26 iskoristilo je mogućnost da se obrati Zaštitniku građana radi rješavanja problema sa kojim su se suočili. Različiti problemi su danas predstavljeni ombudsmanu, među kojima su bili i oni vezani za zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje kao i penzione osiguranike. Shvatio sam, predao sam im sva dokumenta šta nameravam da u buduće uradim, pošto je kritična situacija takva kakva jeste u celom svetu. Ovaj vid obraćanja Zaštitniku građana je koristan, istakli su predstavnici opštine tokom radnog sastanka koji je održan danas neposredno pre prijema građanstva. U lokalnoj samoupravi smatraju da je dobro ostvarivanje neposrednog kontakta sa stanovništvom. Tako od ovakve posete možemo da očekujemo samo dobro i to je cilj nas u lokalnoj samoupravi da pomognemo da se ovakve stvari što češće dešavaju i da naši građani imaju što manje problema, odnosno što manje nerešivih problema, da što više svojih problema reše pa i na ovakav način. Različite su sfere i oblasti problema sa kojima se suočavaju građani, ali ombudsman može pomoći isključivo u zaštiti ljudskih prava kada ih krše organi državne uprave. Ombudsmanu se također mogu obratiti kako pojedinci, tako i grupe građana preko ovlašćenog zastupnika, a postupak je besplatan. To znači da se nama može obratiti svaki građanin koji ima osjećaj, koji misli da mu je neki od organa uprave, prvo opštine, zatim pokrajine i kao što sam rekla organizacija i ustanova čiji su osnivači pokrajine, odnosno opština. Kako je prilikom prijema građana istaknuto, ako se utvrdi propust organa u postupanju, odnosno nepravilnost, pokrajinski ombudsman će zahtevati da se greška ispravi i predložiti načine za to. Ukoliko se za predmet obraćanja utvrdi da nije u nadležnosti pokrajinskog ombudsmana ili je zastareo, on dobije uputstvo kako da dalje postupi, tako da obraćanje ovoj instituciji ipak daje neke rezultate.